Zdravo, Sova ovde. Danas ćemo raditi rezime nemačkog naučno-fantastičnog filma pod nazivom Skrivene rezerve. Spojleri unapred. U bliskoj budućnosti u Beču nastaje distopijsko društvo. 82% bečkog stanovništva živi ispod granice siromaštva i za samo 1% stanovništva prosperitet i bogatstvo nastaje da raste. Pošto je više od 2/3 stanovništva pod ozbiljnim dugovima bez izgovora da ih plati, osiguravajuća kuća stvara novi sistem. Nakon smrti, zaduženi građani se reanimiraju i drže u stanju veštačkog sumraka. Njihovo beživotno telo se koristi u više namena, kao nadoknada duga koji su tokom života naplaćivali. Mentalni i fizički resursi mrtvih tela se koriste u svrhu kao što su skladištenje rezervnih delova ljudskih tela ili korištenje njihovog mozga za skladištenje informacija. Većina leševa mladih žena se često koriste kao mašine za rađanje. Samo ljudi koji imaju smrtno osiguranje mogu izbjeći sudbinu da budu korišćeni nakon smrti. Međutim, osiguranje je toliko skupo da ga samo nekoliko bogatih ljudi mogu priuštiti. Protagonista filma je čovjek po imenu Vincent Bauman. On je agent osiguranja na polju prodaje, osiguranja od smrti. Vincent je jedan od bogatih ljudi koji ubeđuje ostale bogate da dobiju osiguranje od smrti. Na početku filma vozi se na posao na važan sastanak sa potencijalnim klijentom. Negdje drugdje u gradu umire starica, ali njena porodica ne želi da preda njeno telo uterivačima dugova. Stoga su je stavili u vakuumiranu plastičnu vreću za telo da bi je otpremili negdje drugdje. Međutim, njihov plan propada kada neko obavesti vojnike o mrtvoj ženi i oni bivaju uhapšeni zbog svojih dela. Oni iznose telo žene iz torbe i brzo počinju proces uskrsnuća kako bi njeno telo održali u vegetativnom stanju za buduću potrebu. U osiguravajućem društvu Vincent praktikuje ubeđivanje klijenta pre sastanka. Planira da klijentu pokaže snimak regrutovanja žene, pored video snimaka normalne sahrane, koja će biti obezbeđena osobama sa smrtnim osiguranjem. Prema njegovim rečima, jedno pored drugog poređenja će mu sigurno doneti dogovor. Negdje drugdje, devojka po imenu Lisa Sokulova nosi plavu periku i prerušava se u nekog drugog. Ona je aktivistkinja koja radi protiv postojećeg sistema naplate dugova, zajedno sa svojim kolegama, aktivistima, koji su formirali grupu pod nazivom Paralelno društvo. Napadom gase kampove za održavanje života u kojima se čuvaju rezervni leševi, ali pred njima je još dug put da ostvare svoj cilj. Tu su i muškarci koji su juče uhapšeni zbog pokušaja sahrane starice. Liza i njen saradnik Frey razgovaraju o načinu da ih izvuku iz zatvora, kako ne bi rekli policiji za svoju organizaciju. Frey tvrdi da ne postoji način da ih povrati, bez odgovarajuće lične karte koju ne posjeduju, ali Lisa ima veze sa kojima može razgovarati i dogovoriti ličnu kartu za jedan dan. Noću odlazi na zabavu da upozna svog izvora po imenu Filip, koji joj predaje ličnu kartu drugog nivoa. Filip je također radnik u prodaju osiguranja koji prodaje tajne informacije za novac. Lisa zahteva karticu trećeg nivoa jer misija zahteva od njih da dobiju pristup tajnim kancelarijama. Filip pokleva, ali pristaje da im da karticu za 2 dana. Vincent ima jedinstven način da ubedi potencijalne klijente. On istražuje svaki aspekt njihovog života pre sastanka i koristi ih da ubedi klijente. Ovog puta je naučio napamet omiljenu pesmu jedne starice i njene strahove. Trenutno pleše sa njom, na pomenutoj pesmi, dok joj govori o mogućim rizicima ako ne dobije smrtno osiguranje. Njegov plan funkcioniše i on završava dogovor. Sutradan na poslu sreće svog kolegu Dietricha. Stara dama je zapravo bila Dietrichov klijent koga on nije mogao da ubedi. Traži od Vincenta da uzme još jednog od svojih klijenata, Vladimira Sokulova, jer ga je nemoguće ubediti. Vladimir Sokulov je Lisin bogati otac. U međuvremenu, Lisa i paralelna zajednica pokušavaju da shvate način na koji je moguće napadnuti gerijatrijsko odeljenje gde se drže svi mrtvi. Planiraju da ga unište i puste oživljena tela da umru u miru. Vincentova šefica Diana Dorn i odbor kompanije intervjuiše ga da ga potencijalno unaprede. Od njega se traži da natera Lizinog oca Vladimira da dobije smrtno osiguranje, ako želi da bude unapređen. Kada se sljedećeg jutra vrati na posao, primećuje da je njegov prijatelj Dietrich zamenjen Filipom. Pošto Dietrich nije mogao da ostvari većinu prodaje, Vincenta to ne iznenađuje. U klubu Lisa i Frey čekaju da Filip stigne sa ličnom kartom, ali on to nikada ne čini. Ona odlazi da proveri njegovu kuću, ali se ispostavilo da nakon unapređenja Filipov stari stan pripao Dietrichu i njegove ženi. Liza i Filip veruju da ih je Filip možda prodao osiguravajućem društvu. Lizi je laknulo jer Filipu nije rekla za njihov plan da napadnu gerijatrijsko odeljenje. Ona vidi Dietricha kako izlazi iz kuće i prati ga do pijace. On odlazi u kancelariju osiguravajućeg društva i svoje osiguranje od smrti prenosi na svoje nerođeno dete. Nakon toga odlazi do mosta i vrši samoubistvo.
Muči ga degradacija na poslu i više nije mogao da se nosi sa pritiskom. Lisa je više nego iznenađena onim čemu je bila svedok. Nakon njegove smrti, slučaj Lizinog oca prenosi se na Vincenta. Pošto je on veoma važan klijent, ako Vincent ne uspe da sklopi posao, bit će degradiran na običnog predstavnika na terenu. Vincent preuzima izazov i prikuplja sve informacije o Vladimiru. Naravno, on također mora da nauči o Lizi da bi dobro prišao njenom ocu. Odlazi da se nađe sa Vladimirom prema njihovom dogovoru i slučajno na putu naleti na Lisu. Njih dvoje vode kratak razgovor pre nego što ona ode. Vincent zna da mora dati sve od sebe da ubedi Vladimira. Saznaje da je Vladimir svoje osiguranje prebacio na Lisu, sa čime ona nije upoznata. Sigurno će ga dati nekom drugom, kad sazna. Vincent ucenjuje Vladimira koristeći ovu informaciju, ali čovjek ne popušta. Zbog toga Vincent gubi svoju trenutnu poziciju na poslu. Diana ga postavlja za terenskog predstavnika sa glavnim ciljem da uhvati aktiviste koji govore protiv osiguravajućih društva. Također stavlja Lisu kako bi ona mogla da ubedi svog oca da sklopi polisu osiguranja od smrti. Vincentov trenutni stan je oduzet i mora da se preseli u satelitske i kontejnerske četvrti koje okružuju Beč. Njegova nova soba je mala i prašnjava, nešto na šta nije navikao. Nakon istraživanja Lizinog života, saznaje da peva u pubu i odlazi da je vidi. Kratko razgovaraju, nakon čega se Lisa vraća u slačionicu. Na njeno iznenađenje, jedan od njenih uhapšenih prijatelja, Chris, je pobegao i vratio se sa njima. On je teško povređen i neće preživjeti bez odgovarajuće medicinske pomoći. Vincent se ponovo vraća u klub tvrdeći da želi da ponovo čuje kako peva. Freja kaže da im je Vincent jedina šansa da dobiju identifikaciju 3. nivoa, tako da će Lisa morati da se sprijatelji sa njim da bi je stekla. Kasnije ga Liza prati do njegovog stana. Ona iznajmljuje sobu sa jasnim pogledom na njegove prozore i špionira ga. Ona ga zove i traži da izađe na sastanak. Vincent je sumnjičav prema iznenadnom predlogu, ali pošto mora da je iskoristi da dođe do njenog oca, prihvata da ode. Da bi njome manipulisao, otkriva da je njen otac na nju prebacio svoje osiguranje. Sljedećeg dana Lisa upoznaje Chrisa koji je na ivici smrti. Lisa brzo odjuri osiguravajuću kompaniju i svoje osiguranje prenosi na Chrisa. Ubrzo nakon toga umire, ali ga policija ostavlja zbog osiguranja. Sljedećeg dana na poslu, Vincent je obavešten da je Lizin otac Vladimir doživio nesreću. Jasno mu je da je nesreća bila plan kompanije da preuzmu Vladimirovo bogatstvo, ali on nema osnovu da dokaže tu tvrdnju. On ubrzo odlazi da upozna Lisu koja je tužna očuvom nesrećom. On pojašnjava da on nije stajao iza toga, ali ona mu ne veruje. Ne stiže da vidi svog oca jer bez osiguranja njegovo telo pripada kompaniji. Posvećena je tome da ga izvuče sa gerijatrijskog odeljenja. Noću Vincent ide da je dočeka u njenom stanu. Na kraju se ljube i vode ljubav. Ali kad on spava, Lisa skenira njegov zglob i krade njegovu identifikaciju 3. nivoa. Njen glavni moto za noćenje sa njim bio je da ga iskoristi da dođe od odeljenja i oslobodi svog oca. Sljedećeg dana kompanija i Vincent saznaju da je uspela da ga izvuče sa gerijatrijskog odeljenja. Diana ga krivi što je bio neoprezan, ali Vincent je stavio tragač u Lizinom biciklu. Koristeći ga, policija pronalazi njenog oca i vraća ga na gerijatrijsko odeljenje. Lisa pokušava da ga spase, ali Vincent je zaustavlja, tvrdeći da će uhapsiti ako se umeša. Sutradan opet idu u bar. Lisa ne može da ne zaplače nakon što ga je videla. Tvrdi da ga je osiguravajuća kuća iskoristila da dođe do nje i da nije imao nikakve veze sa nesrećom njenog oca. Više ne želi da pomaže kompaniji i sada je na njenoj strani. Odvodi ga u kampu za održavanje života gde vide tela ljudi kako odvode u gerijatrijsko odeljenje. Vincent primećuje da je jedno od tela Dietrichovo. Zgrožen je što kompanija profitira od smrti njihovih radnika. Lisa mu kaže da joj je potrebna lična karta 3. nivoa da bi došla do oca i izvela ga. Vincent pristaje da joj da svoju karticu ako ona obeća da će neko drugi umjesto nje ući na odeljenje i izbaviti njenog oca jer ne želi da nju dovede u opasnost. Lisa ga zatim dovodi u napušteni vodeni park, gde se igrala kao dete. Prisjeća se dana svog detinjstva i tvrdi da je park omiljeno mesto na celom svetu. Te noći njih dvoje vode ljubav i dele informacije sa kartice. Sljedećeg dana Lisa se prerušava u zaposlenu osiguravajućoj kompaniji, planirajući da ne posluša Vincenta i sama ode na odeljenje. Ona i ostali iz paralelnog društva smišljaju razrađeni plan da elektromagnetom parališu gerijatrijsko odeljenje iznutra. Lisa bez problema ulazi. Vincent saznaje za ovo i prati iza. Sve ide po planu, ali kada je Lisa spremna da napadne, Filip je neočekivano zaustavlja. Ispostavilo se da je njegov posao od samog početka bio da sazna za plan paralelnog društva i da ga zaustavi. Napolju, Freja je također uhapšen. Lisu privode ocu kada Vincent iznenada napadne čuvara u pokušaju da ju pomogne. Međutim, pre nego što je uspela da pobegne, Filip je upuca.
Ona šepa prema šokiranom Vincentu i umire pred njegovim očima. Filip podiže pištolj da i njega upuca, ali staje. Kada Vincent ponovo otvori oči, Diana je ispred njega. Ona kaže da im je Vincent nesvesno pomogao oko posla, pa je ponovo unapređen i dozvoljeno mu je da se iseli iz satelitskog grada. Zatim ustaje i šunja se na gerijatrijsko odeljenje da potroši Lisu. Pronalazi je sa surogat majkama, gde je veštački održavaju život da bi je kasnije oplodili. Ono je opušta cevi za održavanje života i izvodi iz odeljenja. Diana vidi ovo, ali ga ne zaustavlja. Najzad je pusti da se udavi u starom toboganu koje je posjećivala kao dete. Subscribeujte se za još filmova, ostavite like kako biste pomogli kanalu i uključite obaveštenja da ne propustite film. Hvala vam na podršci.